Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu usomahlaya laphana usimthande meza odume ngomakatangithini einkundleni zokuxhumana laphana wengane zakwethu. Ukhala ezimathonsi laphana wengane zakwethu ngabantu abantshontsha i-content yakhe laphana bayoyifaka kwi-TikTok njengoba injalo laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Thina ngaloko khuluma kakhulu sizokulandela i-clip laphana umakatangithini edlulisa okungenami laphana wengane zakwethu ngabantu abantshontsha umsebenzi wakhe. Uthi awabani lama video sekuuye nje useyi-content creator usowafake njengoba enjalo ku-wrong lokho guys. You can't tell me ukuthi aniboni lutho wrong lapho. You can't. Ngakhuluma lize lishonile but nani niyayibona lento. You can't tell me ukuthi awuboni lutho wrong. Uyithathe njengoba enjalo lento ayihlukile nokuthi uzothatha ama-episodes nibukane ku-TV eskim sami uwathathe njengoba enjalo uthi uwadayisa emgaqweni. Mawubuza ukuthi yini uthi hayi ngani bonke laba okwayito nje badume ngoba mina ngiyabadayisa la emgaqweni. You can't asilwi mawuchazwe uMaNtuli ekhuluma laphana somewhere. You can cut that ufake but hayi ukuthi bese uthatha onke ama-episode nje wena isizini yonke nje uthatha isiqephu nesiqephu usifake laphana. Uyabalimaza labo bantu. It's like lento yayikhulunywa ku-music back then. Yakhumbula kusekhona ama-cassettes nama-CD aseyaphuma-ke manje but lento ukuthi uthathe ama-CD wokwakha ama-CD ngomuntu uyokwakha ama-CD ngey'ngoma zomuntu ebengizothola lutho. That's wrong ngoba manje usuzogcina usuthi wena hayi obani abaculeli balalelayo ubetusile noma ujumbo udume nje ngoba yimina ngihambe ngipirate lama-CD akhe.